sanibonani kuphi nakuphi igama lami ngumphesheya elikababa ngumasokadlane elikamkhulu ngonqomonde likagogo nguthokozane likama ngusomnandi ngaqanjwa umkhulu wasekhaya mama wathi ngusomnandi ngunhlonipho ngumqoqeqe emenye imiqoqo somnandi wesabeka njengekekela nyosonke mavisi jobota abakhwekazi ngeshumi lepondo sikhaletho sentombe eqoma kabi mphumela unde emashabathini ngithenga phezulu oludibhaza NK uNkulunkulu uyijaji angihambe ngiyavaya ngilali ngiyagedla ngithi ngiyagawula ngishele ngiyadeyitha mina. Ngiyabona ukuthi cha namhlanje amandla angaka kodwa ngempela kulo 30 years onawo aphumaphi kodwa usixoxela into mawuyithanda mphephethe nawe naleyo nto iyakuthanda nawe ukuyihlonipha nobizo nogcobo enganikezwa lona ngomculo umculo ngihlale ngisho angiculela indlala futhi angiculela ukubukwa futhi angiculela ukuthandwa kodwa ngiculela ukwakha isizwe njengenqwele endala kufanele ngakhe isizwe ingane zibukele kumina ukuthi uyakwazi ukuhlala endimeni uzuqeda u30 years 11 lokhu ibambile ngokuyihlonipha ngoba ngabe ngizwe ngikhosha namanje babejabula abantu lokho mina kungenza ngehle ngithobeka. Siyabona ukuthi impela ihlwele kade icwaza ngendlela emangalisayo and ngibona amadlo nawo uyajima yini kakhulu ngivuka ekseni ngenzekeni somnandi impucuza besiyayibona ukuthi njengamanje ina 11 years uthini umuza wakho ingabe izinga liyakhuphuka izinga liyenyuka kakhulu abantu bakithi ngibashayela ihlombe elikhulu ngithi zibuyile emasisweni umuntu wonke ushola ngomlomo athi uyibhinqa becashwe phansi kwamatshe nesehlahleni bezesaba abantu befuna ukuba belungu namhlanje abantu babuyile bathi singamabhinqa vele sonke singamabhinqa sizalwa inzalo yoshaka nosenze ngakhona ilembe leqamanye amalembe ngokhalipha unoduma ehlezi kamenzi awu hey bakithi angazi ngathini umuntu wabumba isizwe uthi kulabafazi bakaNomgada bedakula behlezi emlovini bethushaka kubuza kaBankosi kanti lapha khona kunethezeka inkomo ekhala emthonjaneni zonke izizwe zizwile ukulila iyona yabumba lesizwe inomlando ongacishi sihlulwa yini ukulandela okwethu somnandi sengikudedela ungathini kubantu laba aba esingathi amavukane ukuthi njengoba uno 30 years yeyiphi mhlamba amazwi ongawasho ukuthi bawabambe ngesikhathi mawuhamba uhlangana nabantu bekuncoma ungakhukhumala engathi ufaka uflower engathi ufaka isefrezing shona phansi mina ngathola iseluleko kwenye indoda esiyalala ekwadlada abathi Stanley Dladla uGabatela wathi mabethi somnandi uhlangana nabo uphombane nodumo wena ushone phansi kanti vele utshela umuntu ovela othobekile ngileyo nto angishintshi angivuvukali mangizwa abantu bengijabulela ngicabanga ukuthi ngemkhulu kubantu ngiyohlala ngemncane ngoba abathandi mina bathanda engikushoyo bathanda umsebenzi wami hayi mina mhlanga uyeka umsebenzi akekho umuntu oyoza kwalanga ezothi uyangithanda kodwa bathanda engikushoyo yingakho ngithi bonke ozakwethu abasangena endimeni bhala umyalezo uperform istage ungasijwayeli akusona sakini stage akuyena umngane wakhe istage labantu babona bejabula bayakuvukela ngelinye ilanga bethi hayi akaphuma uyasibhedela funeka uhlala ubahlonipha ubenzele lokho abakufisayo ngaso sonke isikhathi somnandi siyabonga kakhulu sikufisela omunye u30 years uNkulunkulu akubusise asigcinele wena siyabonga ngiyabonga kakhulu ngiyathobeka kakhulu ngithi uNkulunkulu omdala weinsuku owabakhona ngekho lutho wadala izulu nomhlaba imimango nemimvula konke nabakithi
Mpumalanga ngithi osothole basemlindeni abakadumaza igugulizile abakaphokophala olusha ngobudala sale sabantu bangisilungulela engasidingo sobenze sahlula bebuzo abakanqekusha abakoshiya abantu